Nikufake endzeni ka jele ya beef and u nge yi kumi bail. U yima mayikini u rhukana mutswari wa wena for fame. U hanyela ku dya a wu na plan a wu na aim. U late ya wena va tlange hi 9 months na labor pain. Famba tirha ka xidzumba cause u hluleke ku va na ndhumba. A wu ta thwasa njhani u ri na swikwembu swa mbeveve? A wu ta hlahluva njhani hi sign language? Ni twe va ku ri Xphola ku tlula hi yindlo ya RDP, mara a wu vuli ku endzeni ka yindlo ku na